Hilda Mbabazi Ngabirano orukushungana senkore ijinagira ngo bakatandika mu mwaka gwa 2016 mu district ya Rwanda kandi obwe bakaba bina amashomera mu kaga gonka Katenga Primary School tukatandikana nabo 2016 bina abana bina 15 konka hatahindi kugambira in 2022 bina abana 18 mu kaga. Constance Muramuzi ori principal witene cyeria bukinda kabare ko wa PTC nagira ngo encourage neiza kubahwera kutendeka kurunja abashomesa abarukumanya echo kokora okwega emirunde mingi kumu abana kwa kuzo mu kibina obundi baba board konka kuba bari heru obundi bashoma nkabarukuzana konka chiretera babikwata lowering it down okugihiso mu mashomero nikiza kwanguha kandi na abeegi nikiza kubayamba okuteka mu obukodyo busya omukudelivering bamwe aha bayitabira mu ntebekana seji borekera amasiko mingi ngo hayi barukuza habonire kandi no kushomesa kwabona kwiza kugira mu empinduka programu neza kuyamba abana kwega kurungi okutamu nko bunuzamenti kugira ngo imizano itakaba boa etiyambere nk'abashomesa twegeremo kumanya ko kwese gemizano okwegyesa abana bakega kandi babikunzire omugandi abantu muri kitanda kabare bashabirwa kushemerwa na karicura mwensya ngo habo kubaneza kubahwera kwiza kwehangira hemero mu baba baherize mishomo yabo ebigambiro ubu abeegi ba St. Aloysius babirene batongoze enkore ijya ishomero ryabo obwe barikwereka bemwe abintu barikora omwe barikora harimo wine liquid soap obujega ebitambara nebindi bingi kanya ko kulachizinje wanyimeki karangneza kunyamba nando bana murasinya fo my vacation nakweni njenda sokwe kola wine kola nanasi sasa all ingredients okubagamba yunebu buri subject okuba bazigambira buri subject arateka umwana akora projects ibiri umunyaka yeyena buri subject wani rujungu oba ni history oba ni Kiswahili oba ni fine art arakora projects ibiri kuza kumara nyaka yeyena gasha kwa Job Namanya na Nelson Triamuhimbise